Ngithanda ukunibingelela abazalwane egameni likaJesu ekuseni. Ngibingelele umfundisi lapha ekhaya, umfundisi Zungu. Ngibingelele namake umvangeli walakhaya egameni likaJesu. Sengibingelela abomake bikwami egameni likaJesu. Bose sengiyababingelela nalabakhona ka social media ekuseni egameni likaJesu. Amen. Solo nguye Sandile ngokamavindela sibonga lo phambi kwena namhla ekuseni. Ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu, inkosi nemsinzisi yempilo yami. Angimkhethanga ke mina, wathi khethela yena. Nganginemanga nangathi wangikhetha uNkulunkulu egameni likaJesu. Haleluya. Ngakhethwa nguye nje wangithanda egameni likaJesu. Ngadi ukuthi ukhona egameni likaJesu ngikwa nje ukukhulunywa ngaye, but ngase ngibona ithelo takhe empilweni yami egameni likaJesu. Ngase ngibona fruits lakhombisa kuphenduka egameni likaJesu. Because once naseyifikile lendvodza emvini egameni likaJesu, ngasho kanjalo kuba nelishinje, kuba nemehluko egameni likaJesu. Haleluya. Sometimes labanye abantu bake bathi uyashesha kuva aphute kuphendula. Hayi, akusiko njalo. Ngiyabala lokho, ngiyakuphikisa lokho egameni likaJesu. Ukhanza ukuthi sometimes asifanani isibani. uNkulunkulu ukhanza ukuthi sometimes dinenge letimvu letilambilweni yami nakujalo ukhanze ukuthi le deliverance nakayenda uNkulunkulu is the process. Ngasho kanjalo kwenteka kancane kancane khanze ngiyawubona nakuphela lo mnyaka ukuthi cha uyathi letimvu setiyenteka tenteke nyalo kanikadza aqala kudenda uNkulunkulu lakumpilweni tethu egameni likaJesu. Bekusolo kuyiprocess nje, uhamba ngetigaba nedwena sombongele kanti kumele uqala ukumbonga la nawuqala lokumtshela lokuthi uyakisimo sami sinje egameni likaJesu. Dingeka ukuthi sibe nekhola ukuze sitakubona lokho etimpilweni tethu. Haleluya. Nakimi kwenteka kanjalo egameni likaJesu. Ngikubona letimvu titsilika kancane kancane. Ngikubona kuhamba ngakubuta ukuthi why akusendeka kanjena empilweni yami, angisafanani nanabo, why? Because sengibona emandla kaNkulunkulu empilweni yami egameni likaJesu. Until ngaqhubeka ngaba nebufakazi along the way ngisahamba. Sitawugijima nje bazalwane, siyafunda incwadi yakubase Romans chapter 8. Aliko igama elimnandi, igama lakho, igama alikigama aliko igama elimnandi, igama lakho, igama alikigama
inyangengu ikhona la inyanga enkulu ikhona ila katsini wethu egameni lika Jesu iyahlamahlama ifuna la ingasima khona ihlale khona egameni lika Jesu. Sitaqala nje kufunza lapha ku Romans chapter 8 verse 1 egameni lika Jesu lapho kukhulunywa khona ngempilo kumoya egameni lika Jesu. Isihloko salo liNkulunkulu impilo kumoya. Haleluya. Lapha siyathola uyabhala umpostoli uthi sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu egameni lika Jesu. Once you receive Jesus egameni lika Jesu sekude kulahlwa lithi ngesiLungu there is no condemnations in those who trust in the Lord. Hallelujah. Sothi kahle kahle egameni lika Jesu usuke sokubalekele kufa na usuke ukhethe kahle nasobalekele kuJesu egameni lika Jesu because Jesu ngiyena mandate la ibekiwe phambi kwethu ukuthi egameni lika Jesu ulisango lekungena ekhaya ezulwini egameni lika Jesu. That's why asho ahumusha lo mbhalo athi egameni lika Jesu nani nakuza mina ngilisango lekuya kubaba egameni lika Jesu. Athi Jesu ngephandle kwami egameni lika Jesu kude ukuthi ungawubona lo mbuso egameni lika Jesu. Sothi kahle kahle egameni lika Jesu once you receive Jesus impilo yakho ngeke ifanane egameni lika Jesu. Itabane lishinjo itabane mehluko egameni lika Jesu. Sothi kahle kahle sikhethelwe lendvodzana lenguJesu Kristu waseNazaretha ukuze sitawukhona egameni lika Jesu kungena endzaweni lebandi lebesingeke sikhone kungena thina ngekwethu ngemkhwebhatethu egameni lika Jesu. Sothi kahle kahle sikhethelwe Jesu ukuthi egameni lika Jesu singasayi kulabafile siye ekuphileni kwenguna phakade the everlasting life egameni lika Jesu. Lapho khona siyakuyawuba nekuhloma khona nekujabula lokukhulu egameni lika Jesu. Sothi sikhethelwe kahle kahle Jesu ukuthi egameni lika Jesu sikhone kubonana naNkulunkulu uqobo lwakhe ekhaya ezulwini egameni lika Jesu. Lithi lelinye lihumusho egameni lika Jesu namuhla is our advocate egameni lika Jesu. Ngepha ngale egameni lika Jesu iyawuthi iyawuguquka lendzaba egameni lika Jesu. Lithi uyabe yagibele lehashi aphethe inkemba egameni lika Jesu. Uyobe sangasabhekana namuntu sekahlulela salijaji etimpilweni talabo labangamkhethi egameni lika Jesu. Kanamuhla sinikiwe imandate ukuthi besingamkhetha abe inkosi nemsinzisi yetimpilo tethu egameni lika Jesu ngephandle kwekwesaba egameni lika Jesu. Sinikiwe emagunya ukuthi besingasonzela enkosini yengadumulo. Nanamuhla njengoba sashito lo mbhalo wathi there is no condemnation in those who trust in the Lord egameni lika Jesu. Sekude kulahlwa egameni lika Jesu. Sothi ngoba ngabe bolahliwe egameni lika Jesu sosonzetisiwe. Why? Because sosonzele nelikhaya lenguna phakathi egameni lika Jesu. Akukhathalekanga ke ukuthi maybe bakulahlile ekhaya tikulahlile tihlobo atsakhulumisi sobathe ugwadza nemakholi kude kwemndeni. Kepha once you receive Christ empilweni yakho your life will never be the same again egameni lika Jesu. Athi lonye umhlabeleli woda kuJesu egameni lika Jesu noma umanike ungesabi egameni lika Jesu. Athi ngeke
angeke akwende lutho udavele akuthathe egameni likaJesu akuthinthithe egameni likaJesu. So libandla namuhla imandate yalo ukuthi kumele sisonzele kuNkulunkulu liyame kuye ngekuthi likhethe indvodzana yalo lengiKristu Jesu egameni likaJesu kuze kutababede kulahlwa emkhathini walo egameni likaJesu. Sifune phindze kungaphili inakuza impilo yekusonza yekuya esonweni, sifune phila impilo yebungcwele yeholiness egameni likaJesu kuze sitawuthola ithelo egameni likaJesu tekukholwa uNkulunkulu yena yedwa lokungabhikwana lutho egameni likaJesu kuze singadawuhamba siyolahlwa kwenguna phakade njengoba usho lo mbhalo uthi sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu egameni likaJesu. Uthi uvume nje uthi nakuze uthi outline wena uthi Nkosi nangimine namhla ekuseni egameni likaJesu. Uyathi khona into lenginothisile sometimes ukhanza ukuthi labanye they were confused in emaphushweni abo egameni likaJesu nabaphuphile bavuke nje ba confused bathi uyathi angidiva kahle empilweni yami egameni likaJesu, ngidiva nje ngidown egameni likaJesu. Why usho lamagama lawo? Because awukakunikela Nkosi ngani la ukunikelela kuyo uyathi ukuthi okay njengoba ngiconfuse so ngitawuhamba ngithi nje ngithandaze ngirepente egameni likaJesu ukuthi naze ngirepentile nginakuze ngiconfess even nangingadi yaJesu ukuthi nawu mine ayimeshina egameni likaJesu. So leliphupho leli because life is spiritual bazalwane ngesicambe emanga egameni likaJesu. So Jesu weta nje emhlabeni naye egameni likaJesu waphilisa kwami nawe wathi nakentanda tinvo leto wase soyakubabe egameni likaJesu wabuyela lapho aqhamuke khona egameni likaJesu. Bekangeke akhona ukuhlalisana nathi for the long of time wanquluta ukuthi ngona abuyele kubabe egameni likaJesu kuze thina nasikhona kumbita sisonke silibandla lakhe sikhona kumfumana egameni likaJesu ngetindzawo letehlukene egameni likaJesu. Ungako wathi ngeke ashiye sodwa nowathi tashiya khona la notako emva kwakhe egameni likaJesu lo ngumoya engcwele so that he can assist us egameni likaJesu. So those things they are sita even ngoma sithandaza egameni likaJesu. Lo moya engcwele uyasita nasithandaza egameni likaJesu asinxusele na uNkulunkulu egameni likaJesu kuze itawuvakala imikhuleko yethu nasithandaza kuye egameni likaJesu. Ngase sonke isikhathi ngitawuqhubeka nje bazalwane ngehle naleli verse lelapha kuRomans chapter 8 lithi lapha kulo verse 2 ngobe umthetho wamoya njengoba sitho sito ukuthi impilo kumoya lithi ngobe umthetho wamoya wekuphila lokuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono newekufa egameni likaJesu. So leli blaNkulunkulu lapha liyasicatululela njengoba selishito lapha lihambisana nalo verse 1 njengoba lishito lapha kulo verse 1 lathi sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu egameni likaJesu. Libose selithi lapha lothi ngobe umthetho wamoya wekuphila lokuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono newekufa egameni likaJesu. So once you receive Jesus egameni likaJesu, once wathatha yena egameni likaJesu, so thi ngeke uhlale ungakhululeki kuloko bekusolo kokubambile egameni likaJesu. So thi kutaba nekukhululeka kutaba nekurelease from somewhere egameni likaJesu. Ukuthi naso khululiwe ukhululelo enzaweni lenye lebandi egameni likaJesu. If ngabe bobona lefaith uphila lapha semfundo elanga so tawubona broad egameni likaJesu ukose sekuba nekukhululeka maybe emandleni esono empilweni yakho egameni likaJesu. If bongaboni egameni likaJesu njengemuntu lomunye egameni likaJesu so tawubona ngekwehluka wena so maybe so tawubona ukuthi wayathi if ngonile egameni likaJesu sengitawukhona kokuxolisa someone else ngithi wathi bengonile sengiknowledgeile lokuthi I am wrong egameni likaJesu. Why? Because sokhululekile emandleni esono egameni likaJesu because wena sokhululwe nguJesu yena liqobo lwakhe because wena ubose sokhetha yena egameni likaJesu because wena ubose understand lelivi lelapha verse 1 ukuthi sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu. Wena sokulakule nkambu yaJesu kahle kahle so ya understand ukuthi yikuyini seyini
forgiveness so ya understanda wena ukuthi yini egameni lika Jesu kuba nema anger issues kumendani umuntu yini kuba ne anxiety lembi nje sometimes ukhanza sokwendile lokho egameni lika Jesu but Jesu utele tasifulula ukhona yena uhlelele nje umuntu ukuthi athi naku mina Nkosi ngiphambi kwakho egameni lika Jesu ngiyakudinga njengoba selisitsho leli dlankulunkulu ukuthi sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu sengifuna ukukhululeka emandleni esono nasemthethweni wesono lesibekiwe egameni lika Jesu because naso lesono sibekwe because kungumthetho lokuthi nathi simaKristu sibekele umthetho ukuthi sikhonde Kristu njengoba anjalo yena yedwa lo ungabhekwana lutho haleluya ukhona uNkulunkulu wethembekile uthi leli dlankulunkulu nawuqhubeka lokho ke lokwehlula umthetho ngenxa yebuthakathaka besimo semvelo lokho ke lokwehlula umthetho ngenxa yebuthakathaka besimo semvelo yemuntu uNkulunkulu wakwenda ngenxa yesono wathumela indodana yakhe leyeta ngesimo semuntu lesonakele wathi ngayo wehlulela sono ebantwini haleluya solo leli dlankulunkulu liyasiphendulela haleluya liyasiphendulela uyathi mani kude lo uyawuthi angeva kude lo uyawuthi angadi kude lo uyawuthi angitshelwanga egameni lika Jesu haleluya even lokhu nje singemaswati sikangwane lokhu ngichazako emsakatweni wakangane kaVOC egameni lika Jesu kuyakhulunywa ngalendzaba leti ngoma ngabe bekungakhulunywa ngetindzaba letinye telive egameni lika Jesu letemhlaba kule test lesinato kangwane but kukhona la kuyakhona lipheli vili mani even kungakhulunywa kaNkulunkulu egameni lika Jesu ikakhuluwe ke lesakaVOC kude umuntu lowathi angadi egameni lika Jesu angeva egameni lika Jesu because lapha leli dlankulunkulu lisivetela ukuthi nje lapha lo verse 3 lithi laselikhuluma lithi lokho ke lokwehlula umthetho ngenxa yebuthakathaka besimo semvelo egameni lika Jesu yemuntu uNkulunkulu wakwenda ngenxa yesono wathumela indodana yakhe leyeta ngesimo semuntu lesonakele egameni lika Jesu sothi njengoba indodana yeta ngesimo semuntu lesonakele besikade singabukeki bazalwane besikade sinyanyisa egameni lika Jesu phambi kwaNkulunkulu besikade sidzabukisa besikade siyeveta uyathi into le filth usinayibuka egameni lika Jesu uve kwangathi ungenta naku lengeke ngikukhulume egameni lika Jesu besingolile that why Jesu weta ngesimo semuntu egameni lika Jesu weta ngesimo sekuba human naye afanane nami nawe egameni lika Jesu uze atawukhona kwengamela nasono lesikhona egameni lika Jesu lebesikhona emhlabeni egameni lika Jesu lebesikhona endalweni egameni lika Jesu uze atasesitulela egameni lika Jesu uze atawukhona kutethwala tonke letinto atengame egameni lika Jesu sithi nasibheka kuye sifolisa ibose imthandazo yethu yevakala sithi nasicela insethelelo kuye kubose kuyavakala yagathuka sithi nasikhala kuye sikhalela abantu babethu kubose kuyavakala why because sihleli endzaweni lengiyona ngekuthi sesivile kuthi sekude kulahlwa kulabo lobaKristu Jesu sibose sesiya sesinemagunya because bazalwane lekumele sikwade we have authority egameni lika Jesu athi nomunye umbhali bantu bami bayabhubha ngenxa yekuswela lwathi egameni lika Jesu bayabhubha ngenxa yekuswela lwathi asifunzeni iblankulunkulu bazalwane egameni lika Jesu singafanani nalabanye egameni lika Jesu laba siphanje sezinjalo basehlulela balayiveni kepha babe bangalifunzi egameni lika Jesu kepha lengitakutshela kona sithana sifuna ukudefeata egameni lika Jesu sikudefeata ngelivi because now unelivi but you need to be clever egameni lika Jesu lokutakushita mina nawe ukuthi we need to receive the Holy Ghost egameni lika Jesu empilweni yakhe so that he can guide us ngaso sonke isikhathi kungakho Jesu wathi athinyele umoya ongcwele ehlane nakaqeda kubhajatiswa egameni lika Jesu wathi nakalinywa walinywa ngelivi
ngelivi egameni likaJesu. Nathi egameni likaJesu silingwa ngelivi egameni likaJesu, because lisitha sethu Satan, our enemy, egameni likaJesu siyalathi nalelivi egameni likaJesu. Kungako umkhothelo umbhali lothi egameni likaJesu bantu bayabhubha ngenxa yekuswela lwakhe egameni likaJesu. Imfude nalelivi egameni likaJesu utasifita kanjani kwasona lesinakhuza egameni likaJesu, lesitha lesikhlaselako egameni likaJesu. We need to be strong in the Lord. Aso sonke isikhathi siqhubekele uthi na uqhubeka lapha kulo verse 4 uthi kuze sende lokho lokufunwa ngumthetho thine lesingahambi ngekwenyama. Kuze sende lokho lokufunwa ngumthetho thine lesingahambi ngekwenyama, kepha sihamba ngamoya. Haleluya. Amen. Libandla la Jehova kudzingeka ukuthi lihambe ngaso sonke isikhathi ngamoya egameni likaJesu uze litawuthokotisa uNkulunkulu. Na ufunza incwadi Galatia chapter 5 egameni likaJesu uyathola lapho ufunze ngetithelo tenyama, ufunze nangetithelo tamoya egameni likaJesu. Lapho khona kutafike kwembulele egameni likaJesu, utakufunzela nje wena lapho kulo Galatians chapter 5 egameni likaJesu, ufunzele nje wonke egameni likaJesu. Utawuthola ukuthi lapho uNkulunkulu uzimbulelani kahle kahle egameni likaJesu. Utama lokuzivula lamehlo ukuthi if egameni likaJesu wondla inyama utaya ekufeni egameni likaJesu. Let's try with all means ukuthi sondle moya waNkulunkulu ongekhathi kwethu ukuze sitawukhona kuthokotisa uNkulunkulu egameni likaJesu. Akuze uNkulunkulu atawujabula because kunetimvo letinhle uNkulunkulu latibekile ngekhathi kwethu egameni likaJesu. Once wanaka nayi the precious thing lela ngekhathi kwakho egameni likaJesu, itawukhula lendvo ikhule igcine icithekela nalabaseceleni kwakho egameni likaJesu. Kube nje bebangakubuta lokho utayisondweni enkonzweni ukuthi ubhekaphi. Ngicela ukulandzela umuntu alahla indlela yakhe lihambo lakhe. Why? Because unambitha nathi inselo letilakuwe egameni likaJesu. Athi lomnye umbhali kunemandla lala ngekhathi kwethu egameni likaJesu. La mandla makhulu kakhulu egameni likaJesu afuna necitheka bhadize oppressor lokhanza ukuthi uyacinzetela uoppressile. That oppressor is the enemy egameni likaJesu, because iyati ukuthi njengoba ipressile once you rise up egameni likaJesu utaba ingoti eveni, utaba ingoti emangweni egameni likaJesu. Kepha namuhla egameni likaJesu ukhona uNkulunkulu wethembekile, ukhona uNkulunkulu wethembisile, ukhona uNkulunkulu utalifeza lonke elivi lakhe empilweni yakho if utawethembeka kuye egameni likaJesu. Ngidawuqhubeka nje bazalwane egameni likaJesu lithi lelivi laNkulunkulu kuze sende lokho lokufuna umthetho thine lesingahambi ngekwenyama egameni likaJesu. So thine lesingahambi ngekwenyama egameni likaJesu baNkulunkulu kudzingeka bangahambi ngekwenyama egameni likaJesu, kepha babe baphila la kuyo egameni likaJesu. Kudzingeka ukuthi bangahambi ngani ngekwenyama, bahambe ngamoya egameni likaJesu. Wherever they go, as to verse 5, ngobe labahamba ngekwenyama banaka kwenyama, kodwa labahamba ngamoya banaka kwamoya egameni likaJesu. So if uhamba ngekwenyama utawunaka vele lokwenyama egameni likaJesu, utawuholela umsebenzi walapho usebentela khona lengakusho egameni likaJesu. Athi no verse 6 kunaka kwenyama kukufa egameni likaJesu. So kahle na unaka inyama egameni likaJesu usuke uya ekufeni egameni likaJesu, usuke uya ekufeni. Silileli vlaNkulunkulu lapha na uqhubeka, kodwa kunaka kwamoya kukuphila nekuthula egameni likaJesu. So thina unaka lokhu kwamoya egameni likaJesu usuke unaka kuphila, usuke ufuna kufumana kuphila nekuthula egameni likaJesu empilweni yakho. That's why ukhanza ukuthi most of the time bantu kude kuthula empilweni yabo kodwa sibe siphila nabo phase emfundo elanga. Why? Because basuke banaka kakhulu tinto tenyama, bangatinaki tinto tamoya egameni likaJesu. Ukhanze ukuthi umuntu specific time la nikwe sona ukuthi kudzingeka ukuthi asilale nje empilweni yakhe, ulala maybe about 3 hours. Kuse
solo abuka asenguwayi, because most of the time ukhanza ukuthi loyo muntu unaka indvodza enyama egameni lika Jesu, kanti kukhona ukuthula nekuphila kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Na unake le tindvodza takhe, because lo Nkulunkulu esimkhondako ngengiqambe emanga, uNkulunkulu lo nesikhwele ufuna kuze atawunaka impilo yami nawe, ufuna unake tindvodza takhe letingimoya njengoba naye angimoya egameni lika Jesu, uze le tindvodza tawulumbana kube nekuxhumana eveni lika moya. We need egameni lika Jesu to walk in the spirit realm egameni lika Jesu ngaso sonke isikhathi kuze uNkulunkulu atasiva lasikhuleka egameni lika Jesu. Sometimes athi uNkulunkulu egameni lika Jesu nakafuna kwehla ehlele wakhe umuntu akhanze ukuthi unegcwele live egameni lika Jesu, because lo Nkulunkulu esimkhondako egameni lika Jesu ufuna live kwana naye egameni lika Jesu. Ake athi nomunye nakahumusha inceke yaNkulunkulu ithi yathi nathi siyahlabula njengenkomo egameni lika Jesu. Why asho njalo? Ngam-understanda, ngamqondisisa lokuthi athi siyahlabula nathi njengenkomo. Let's now uthethe ekuseni wayivulela wayolibeka edlelweni yadla egameni lika Jesu, yanetheseka wathi emzambama nasoyivalele uyive igaya mani ngemathinya umangala ukuthi idlani lenkomo ukuthi why nisho lamagama lawo nathi egameni lika Jesu nasesilele egameni lika Jesu uve mnanzi, uve kunekukhulumisana kwemoya wakho naNkulunkulu la ngekhathi etipilini egameni lika Jesu. Uthi usulele sometimes egameni lika Jesu uve kukhulunywa nzima ngale live lobo kade ulifunza emini egameni lika Jesu. That why ngithi nathi siyahlabula egameni lika Jesu, sisuke sigaya because naNkulunkulu nakehla afuna umntwana wakhe, usuke tofuna live la kuye, usuke akuphendvula ngale live lobo kade ulifunza lo latiko lo understandile. Ngikhuluma lokho ngicizelela lokho ngingako ngithi asifune nikhamba ngamoya ngaso sonke isikhathi kuze sitawukhona understanda tindvodza kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Haleluya. Nanamuhla ekuseni khona uNkulunkulu wethembekile, lesimo lesibhekene naso ngiyena latasida egameni lika Jesu, njengoba asho lo mbhalathi asihambeni ngamoya egameni lika Jesu. Atomunye umbhali egameni lika Jesu asihambeni ngamoya kuze singatawufeza tinkanuko tenyama egameni lika Jesu, kuze singatawukwenda tinjongo tethu egameni lika Jesu. So once safuna kuhamba ngamoya ngila sitawusitakala khona egameni lika Jesu, sikhule enkosini nekuyatini egameni lika Jesu, siyathi isigaba sayo kithi etimpilweni tethu kuthi mina egameni lika Jesu I know one egameni lika Jesu ngilogotshiwe kaNkulunkulu, angisakumeli ngihambe kanjena, akusameli ngiphile kanjena, kumele Nkosi sengiyashintsha, kumele dzingeka kube sengiyakhona ukukhutana nakunemonakalo emkhathini wami egameni lika Jesu, because I am a child of God. Sengiyakhona understanda tinto ngalenye indlela. Why? Because sengikhulile enkosini. Akudzingi ukuthi ukhule kanganani, nalomncane uyakhona kuyenda lento leyo, nakakhona nje ukuthi ihlela kahle kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Kuthi mina Nkosi sengidzinga kuhamba ngamoya ngaso sonke isikhathi wherever I go egameni lika Jesu, because letinye timvo akudzingi ukuthi khone ukuthi unlocka wena egameni lika Jesu, kubosa kusadzingeki wena, kubosa sekudzingeka tikhiya letinye kuze ukhone ukuthi unlocka egameni lika Jesu. Kudzingeka ukuthi ubose sohamba in the realm of the spiritual realms egameni lika Jesu, ubose sohamba kulenye lizinga lemazinga egameni lika Jesu, uze ukhone ukuthi unlocka egameni lika Jesu. Kudzingeka ukuthi ube in the spirit egameni lika Jesu, uze ukhone ukuvula lamanye emagede. Akudzingeka ukuthi egameni lika Jesu uthathe nje lesandla usebenzise, kudzingeka ukuthi uconnecte naNkulunkulu, uthi outline naye ubose soyakhona kuvula. Haleluya. Athi lo verse 8, labo labanaka kwenyama bangeke bamthokotise uNkulunkulu, kepha verse 9, kepha nine anibuswa inyama. Haleluya. Athi anibuswa inyama, kusho lo mbhalo lana egameni lika uthi kodwa nanibuswa ngumoya, nangabe phela moya waNkulunkulu ahlala kini. Umuvu longenaye moya waKristu akasiye waKristu. Haleluya. Umuvu
longenaye moya waKristu akasiye waKristu. Haleluya. Ngidawuthanda nje kugcina lapho bazalwane namuhla egameni lika Jesu. Lelivi lapha le verse 9 lithi kepha nini anibuswa inyama kodwa nibuswa ngumoya. Nangabe phela moya waNkulunkulu ahlala kini, umuntu longenaye moya waKristu akasiye waKristu. Kwangazuthi ungasho nawe lobukelako namhla ekuseni, nawe losembi kwami egameni lika Jesu uwende nje manakhuza namuhla ekuseni ulente le verse leli ema prayer akho egameni lika Jesu uthi mina angibuswa inyama egameni lika Jesu, because uphikisane nana imvolo ehluphako egameni lika Jesu uthi namuhla angibuswa egameni lika Jesu inyama egameni lika Jesu ngikodwa ngibuswa ngumoya egameni lika Jesu. Uyathi mani ikhona lento ila ngekhasi kwakho net awayinothisi start egameni lika Jesu, cala namuhla uyinothise lento egameni lika Jesu. Lento leNkulunkulu layifaka le order uNkulunkulu layibeka la kuwe egameni lika Jesu. Why kube ne most of the conflicts kangaka? Why ukhanze ukuthi most of the time egameni lika Jesu lwa ema backlist kangaka? Because kunana imandate lakubekele yona uNkulunkulu, but sitha asifuni ukuthi uphumelele, asifuni ukuthi ufocus kuNkulunkulu. Ngepha namuhla kuze utawuqhumana naNkulunkulu, uze namuhla utawuqhumana nezulu egameni lika Jesu. Udzingeka usho nawo umthandazo nawo egameni lika Jesu uthi phela mina ngwaNkulunkulu, phela mina ngihlukaniselwe uNkulunkulu, phela mina ngisidalwa lesisha, phela mina angibuswa inyama kepha ngibuswa ngumoya waNkulunkulu. Lathi phefundela wona namhlazana ngidalwa emhlabeni egameni lika Jesu, because yena wethembekile, because yena wethembisile egameni lika Jesu. Mina angisafuni kolahlwa, sengifuna kuphila kwengunaphakathe egameni lika Jesu. Mina angisafuni koshiswa ngumlilo wengunaphakathe, umlilo longapheli. Mina angisafuni kohlanganyela kanye netibungu letiphethukayo egameni lika Jesu letingayosha kwananato letiyawuhlezi njalo tingidla egameni lika Jesu. Ukhulume nje empilweni yakho just those things. Uthi mina I am a child of God, I am a new creator egameni lika Jesu, I am born again egameni lika Jesu. Ukhulume tukale simo egameni lika Jesu. Ukhulume nje ukhonise nawo emavi lamnanzi namhla la tawuthokotisa nangumoya waNkulunkulu mani la ubekela ngekhathi kwami nawe egameni lika Jesu. Utawuva utativela wena egameni lika Jesu. If ungakuva from lesikhathi sanyalo repeat again and again egameni lika Jesu until you have testimony in your life, until uve timbo tinyakata ngekhathi kwakho, until uze uve maybe khamba umtimba wakho, until uze uve egameni lika Jesu kufoma emtimbeni wakho egameni lika Jesu. Nako nje lengakutshela kona mbukeli namhla ekuseni, nako lengakutshela kona namhla ekuseni ngithi yenda nje lokho egameni lika Jesu. Ubose soyathembeka phela kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Ubose soyathembeka kubani? kuNkulunkulu yena yedwa egameni lika Jesu. Yena yedwa lotawubuya masinyane etawulanza libandla lakhe egameni lika Jesu. Haleluya. Ukhona uNkulunkulu wethembekile. Haleluya. Praise God. Amen. Ngicela kuyivala khona lapho leya namuhla egameni lika Jesu. uNkulunkulu abe nani bazalwane, aniphathe, anifale, aniseke. Haleluya. Amen. Praise God.